ole hei tun video tan chuanin tharang ram huai umem ti chungchang kan khel ho don nia hemi chungchang hi ngai tu ana aditama chhan chu ram sang sang nam sang sang a le ei tu nai thleng poin ania ni tharang mu ram huai mu ti te tin chumi pia lampanga heng religious experience kan ti te heng hi ana se mem ta a hei thil mak kan tiang mo miracle kan tiang te chung chu claim han khel ho don tiang ama sabera tan chuanin hei naturalism hi kan enangai ta a chan chu naturalism enangai na chan chu supernaturalism hi naturally so gen an ring lo ta ni entir nan naturally so in an ring lo chu pathian kan ti te kharau kan ti te ram huai kan ti te hengang ho hrim hrim a hi an ring lo ta ni heng immaterial kan ti ho hi an rin ho chu he heta hi a in ziak ta naturally so wina an rin ho zong chu rin ho zong timayang hemi nature le material ho chau hin me he khovel hi natural wal ani a I hemi kan khovel hi ta chuanin chu kan natural wal I a chu nature chu I matter ani apia lampang I material ho kha chu an leng to lo ani he noya kan bong hi ani there is no supernatural world no ghost no spirit no transcendent meaning ti anita henga hianin pathian te kharau te I thi nu pia lampang te kha an hnol ve kan ram hoi thlarang kan ti theng khan ta chuanin nei pakhat na naturally chuan supernatural an ring lo supernatural kan ti khan heng paranormal ho zong zong po hi a leng vek ti kha shailam tin an ni chuan scientific knowledge kan ne a chuanin tenge pom ber pom tlak bera an ngai ni ti chuan pathum na thi nu pia lam an ring lo tharau thi thei lo shrem huna I shrem tur van rama enge hlimna vortop hlimna klot ling kan nei thian turang kha an ring lo ni van ram shrem hun ti lampang kha thi nu pia lampang kha ti chuan palina meter le nature hi kan hmu thian ni awangin atak ngeya an pomani hun masalampang kan en chuanin helai klem han soilo kilangin I Christianity te po ni thawa tin idealism te po ani a tin mysticism te heng ho kan en chuanin he khovel hi chu ataka ni lo ti nak ti khani ta ni achan chu thil tak reality an shilfiana khani permanent ani turani thilin thak ve ngai lo khani turani amai ro chu he khovel kan thil mu le share kan khoi thil hi chu space le time in about ta wangin anral mai thin ta ain thak thleng ranga chuwang chon reality ni lo ti khan ngai dan thin ne chuwang chonim play to te kan chon form te kan motina kuinas kan en chuan I pathian te ni ta de kar te hote po ani de effect ta tin classical indian lampang kan en chuan enge vai pathian ti mai tiang khang ho kha an ring na sata a hemi ke mani self le brahman kha I ain zom le turang te mo samon bonam kan ti lampang te kha I atam ta ni an mani chuan highest good samon bonam chu highest good mo ti chuanin han kal le tai langin naturalism chung ngai dan then khat ta hian masabera atomistic naturalism ta hianin democritus epicurus le Canada kan muta ta hianin democritus le epicurus hi chu Greek culture Greek hun lai Greek period ta thinker anita kan en chuanin Greek philosophy Western philosophy mo history of Western philosophy kan en chuanin philosophy ronin tran na hi tells hi kan da mai thin ta ti chuanin enge achan chu tun ma kha chuanin tells te ho hun lai po khani thota enga mythology kan ti te religion kan ti te hian mun poimon lo em tan ni he khovel hi shilfia na tan khanim khovel lo tran dana tangten mo pathian jews te khang ho kronos kan ti te ho kan mun poimon chang em tan ni amai ro chu thel se te ho kha chuan I scientific knowledge kha an mangta scientific knowledge an nei ta a te chuan thil khi dan shim kha engpo kha shilfia don se he khovel kha an shilfia na khanim natural explanation kan zong zel ni chu natural explanation an zon na chuanin
enge engkim kha tuna science kan tiang hian mang thin tanit tun ma chuan science ti thum aliam lo ta chuwang chuanin natural philosophy ti khan mai thin ta chuwang chuanin philosophy hi ron tren na hi a science ani ti hi phatrul om lo ta ni thela se theo tin an mani ho hun lai kha kan en chuanin hengang element water fire art kan tiang ho te hi enge substance reality nga khanim ngai anitani ama ro chon mani nuwa khanim hengang democratic ten ron lan nu khanin he khovel siam tu chu atom mani atom chu pheldar theilo ti khani ta amai ro chu nu lampanga chonin an pheldar ani to ta atom po amai ro chu khati hun lai kha choni pheldar theilo oi tani atom khathil te ber he khovel siam tu tin hemi chungchang hi ni spiritual dewa enjoy do kanom chonin lepnicha monadology monat kha en thei bokanga to chu thei do kanom chuan te chuan ani ta tin hei hi western lampanga ta indian lampanga chuan vaisesika school kan mutani vaisesiki te kan ti he ka ji sol ni canada ani atomic theory dong tu khani ta amai ro chuan mani a hi chuanin tharau kha atel thawani hemi an ngai da na chu hemi atom I nge scientific de chon soi ma se ama ro chu an mani ho ai chonin traditional indian thinker ho ai chonin pathian hian mun poimbo achang te kha phatolom lo ama ro chu orthodox ho po hianin pathian lam reng lo kha anom te kha shuttle bokila atho me te chuan apa hina scientific naturalism scientific naturalism ma chonin hei modern period kan han thlen to nu ka chonin entinan Descartes te hi example alo petai langin thil eng po kha kan pom ngo tur ni lo adikani ti chena kan de ma chon ti khani thil eng po kha kan investigate don chon kan tender vek tur ni a chung kan tender tang chonin o sam thiang ber kha kung kan zong tur ni ti te khani ta tu chu enge ain nga na hi emi modern philosophy le modern science nga na hi cogito ani tila solen karing lawa hengang thinking kan ti te doubting kan ti te willingness kan ti te awareness of ignorance kan ti te heng ho song song hi he imagination thengin mo science le philosophy nga na Descartes rang choni ani ti kha she latin hemi phenomenology kan ti te existentialism kan ti te po hi hemi cogito tanga intran thau ti kha kan soilang le do pokate choni modern period aron thlen kha chonin hei atom te po pheldar the ni to ta electron proton neutron ti en tin gravity chungchanga te ponin loving to ta chu engkim kha scientific explanation zel khan song to ta ni natural explanation ta chon scientific naturalism ma cho energy hi engkim siam tu mo kan nature siam tu kha kong poimo role poimo tak a play to ni atira mythology ho kan nen chon engkima pathian lampanga khanin enge pathian lam kha kan pot lut sel ta thina thil selfian na tang khan amai ro chu thiam na le fin na lo sanga thil thir na lo dang lamba engkim kha natural explanation an zon to wang khanin pathian le thil lang ho khan mun poim bo khan changlu tuk lo ti kha shethar le ila ha to me te chuan scientific naturalism chunga hian physical naturalism le biological naturalism te kan mule ta chuan physical naturalism a hi chonin matter le nature he thumun atira son kerola shilfiana mo kha kan en chonin he khovel hi natural wall he khovel tak ani ti kan en ona kan hemik kan khovel tak hi nge matter le nature he thil dang ani lo ti kha kan shetangai boka chanchu metar tel lawin hemi nature hiom theilo ani tijon pahina chorin biological naturalism ani he chu Darwin theory of evolution khan ta he chu kan shade ufurang suifia vak punga inkar shalo tichoni pathumna le palina mechanical naturalism le historical naturalism he suifia na kha da kontum le amaro chu karil ruwa khanin methodological naturalism le metaphysical naturalism te kha aron lang le hi chu hemi pathumna le pandina hansoi ai chon kem hansoi zau jok ilangtin mitam taken kan lo hriat pol leu thin bok ta metaphysical naturalism kan ti hi chon hemi naturalism hemi supernaturalism rin lo na hianin an consistent in an strong bertila asolin karing lo
atheist tam tak po hi metaphysical naturalist ani deuh fur thina metaphysical naturalist a chuan hengang pathian kan ti te tharau kan ti te ram hoi paranormal kan tiang ho zong zong kha an ring lo buran yan nol buran mai ta chuanin methodological skepticism de kan tum che su metaphysical naturalism chu hemi science experiment observation kan an nei na ho hi hengang ho hi akong manga hi anita ni heng manga explanation an sum na kha methodological naturalism ti zong khanin soilangin apanin kar hi a fein ka ring tam tak chuanin kan soifi an lo soifin fo thina ka mu thina ti chuanin han en let ta ilangin naturalism kan tia naturalism hemi metaphysical naturalism kan ti kha hi atheism ten en hianin huang khatakal thei non theistic tendency nevek anita non theistic element nevek anita ta chuan metaphysical naturalism hi a strong ber ti lang ke ma chuan a sorin ka ring lo ti khanita ap ti chuan chumi pelam panga chuani philosophy in lum le chhodan shim shima hi entai langin metaphysics lampanga an ngai dan ni emo epistemology ani emo ethics ani emo mo logic chu soingai lawa luma da tai langin heng hi modern period thleng kha chuanin hemi idealistic hi anin nge idealistic thought hianin chia pia ne a dominate ne telangin a solen karing lawa tin khami chunga khanin lopom lo tu om de no ma se amaro chu 20th century kan khen to nu hi chon heng idealism le kai noi hi backseat an to mai o ka ti thina kumi continental lampang kle min ngai dan hi sang dewa maro khumi apo khoni hei phenomenology aponin Martin Heidegger te Jim Posar te hote kan en chonim tin postmodern thinker hote kan en chonim enge atheistic tendency motor tamani tin hemi analytical philosophy huang chunga phei hi chuanin empiricism lampang hian muna changthuk zok mai mo ka ti thina chan logic le linguistic lampanga an han chai tak taka hianin chumi ni wang chuanin hei tun lai khuvela ni kharau thasang kan mu kan tiang te hi miracle chungchang a po hian ni boka hi tun lai miracle tam tak mu tur ma tong trai dam te fe thiling lampang te hemi chungchang a hian miracle chungchang a hian David Hume ma empiricist par excellence ti thin hei chuanin nge barbaric de te tin klema nge hriat na lama nu fum dewa hian a tlan a thin ti vel te khan ya ngai dan a chuanin tin hriat na lampang kan tia po hian knowledge a po hian hemia hriat na kan soi thin le philosophy epistemology hriat na kan soi hi chu lemin ai nang lo deuh mo hi ka te thina keima mudan me me chuanin epistemology a chuan engkim mumal dewa systematic dewa en anita amaro che mi hriat na kan soi ho ai chuanin alo leng zau ma mi hriat na hi David Hume soina ki hi engpo chulo ni se keima modan dewa chon keima interpretation dewa hi chuanin hemi epistemology hi ka me bel dewa alo dikto lo de me the boka engpo chuni se epistemology lama sang a chuanin hengang tharau kan ti te tin logic lama sang a chon tharau heng ram hoi paranormal activity lampang hi an ring lo de furin ka sia sol me the boka lo pum te panom me the metaphysical naturalist an dilem lo chuan chu cheng poni se khabi lai thleng kha han du tok le potira te chuan face tanga han kal le tailang thasang mo kharau hi eng ontological status nge an nei ti lai hi poimo ta ni an ontological status mil khanin enge an ni ti kha chiang chok theita hemi material matter chu an ni lo ti chu a hriata a chan chu kharau athum mal rim thasang an diang te bo chu mor chu kan hmu thin sia entina tam tak an hmu thina po hianin korfual hem guvi base de wa te po han sei tai mu vi base de po hianin an hmu wen korvar ha me che sam thla nuang tiang te khan ni thin ta tharau khanin korunga tingi ha kher ti te tin van rama var sinin ti te ni khamo enge mo analogy te chalo ni mai theya enge metaphor te polo ni mai theya maro chunga tinge pon var sin tharau khan nga tinge I thom no ma mo kher ti te kha zo nom the ni tin sam te hian tharau on nei am ni ti te tin
ka kuthi lo bung ta se ka thlarau kha kuta bung do nge thlarau hi informing nge om ti te mo thlasang kan mu hianin i he i mihring ruang am pang hai vek an nei ta maro chu mihringa hianin tharau i hi engtin nge a form omang lo ta se kimarin lerin lo lampang hi chu ka soidon lo ta i karin vele lo hi chu ta chuanin mihringa in tharau lo nei ta langin engang form nge ni don tiran lukol ho hi an tharau kha lo mutai lang alu kol don mi te tin samse kha tharau kha samase ve don nge tin i kut bulte i ke bulte bengong te mo i mit thalo e mit chete mit del te kami han tharau kha mit del ve don nge tharau kha bengong ve don nge te thleng kha ngai to nam the chan chu a form man mu thina hianin a ruanga mu thina mi hring panga ruang am vekani thin ta chu engang ontological status nge an nei te kha ngai to tham de wen ta tin mi then khat chu ya chonin chia thina chonin I tunma khanin zo paranormal research domicile la khanin katal tam ve thin ta 2012 13 bol ve la khanin hengang I weekend ti te tin paranormal lampang tin enge occultism mo tin I kabala ho lampang kabbalistic ho lampang te ka phak to khanin I ka chiar ve na sa tin pdf te ka deal na sa lomboka izol ko tan tirvel ate po khanim I ka tui pui song khani veta amaro chu David Hume ka chiar nu khan ka khang ka thil ngai dan song khain thak ta veka I khami group po kha I ka lut ngai tamang lo bok ta achana chu I skeptic epistemology huang chunga tanga han chai tak hianin heng ho existence hi boy na deuh hi an nei tlatin ka hria mani in defend kan lo tum lutuk bok lo nen khanin atuya hei interesting zonga ngai inom de zonga chiar kan lo ni na thina wang khanin han defend zui dan to te kha kan hre zui bok lo nen khanin a boy thak ve dewa chu cheng poni se kan soi le tak room chu ti chon chu kharau ontological status chu boy na kha potan ne ti chon pani na hian pleito ngai dan kharau thi theilo hi christian thian kan wong him chho je han mai em ti hi ani hi a debatable ver yawa I trend khat god and science group vela chuan in shelo furanga I tharau thi theilo kan in zirti ne diklo ti velte chan chu shem hun I soina I he I khami chungchanga atong bul etymological meaning kan nen chuanin chatuana in shem na lampang kha kok lo pathian hmangai na khat nia hetianga tharau thi theilo shem en lo ang kha I kok lo tiang te kha I ania chu eng puni se khangang I biblical criticism lampang kha chu ka she ve vak lowa amai ro chu hemi chungchang hi tlem han soi ju ka du pleito ngai dan hi pleito hian I permit des te ho ngai dang kha aron develop ani mai tha I tharau thi theilo chungchang hi immortality of the soul te chungchang a entim I khami Greek philosophy khanim I Christian masa te ho kha a influence ya chu amu theya Augustine kan ti te I nei Aquinas kan ti te ho mo hengang ho early church father ho kha I hengang Greek philosophy hian atom ne antia chuwang ani karinga hei I Juda lampang ho ziaka hi chuanin tharau thi theilo ti lampang hi mel ret ani velwa hemi medieval philosophy ho hun lai ver atanga ron larti zonga soite po kha an thina nangni ponin chia to rem fo thinin karenga chu hei Christian te masa hian kami Greek philosophy Plato the idea kha an chom nung chho zelem o ti khangai dan kan nei a mani khanin Instagram a ron post kha kam bu awang kan hei kan da pakhat le ve bokta a chu anita chan chu Plato te ho ngai dana chon le Christian te ho ngai dana chon he khove le ju kan khol jin naram mo reality ani lo ti khani ta tin Plato cave analogy kha kan nen chonin cave a khanin I prisoner ho zel tanga nom ta banglam pang khan hoivek ta te chonin pon lampanga thil chevel thil kalte thingte ho kha I akha khan mutrin ta ne kha puka khanin me al khom ta I me khal ta khami hlim thla ka bang khan lang thina chu kha hlim thla ka ataka mon ti thin ta chon mi pakhat ka tlan chok ta an bu khan atak zok chuan bu an bu khan makhat em ta te chonin an nu lut le ta helai bang kan bu hi atak tak ne lo I enge I shadow mai me ni
dia khanin an oi lo ni chu tiang de che chuanin ani ka sia Plato ngai dan le hemi Christianity kan ngai dan tam tak hi chu azong sa chuni chonglong ama ro che lai concept big te he hemi khove li khwal jin ram ral le mai tur I reality ni lo reality jok chu thi nu pi alam pangan ni kanana I nu mena ati angkha ni in ka sia Plato ponena form tiang kha ama ro chu Plato form so ipo kha khunge location eng tingi ti hriat khunge mun mo tiang che hen pathian chung changa poni khunge location pathian chu khui lai ange ti kha zona lo thei lo ta amai ro chu ni pathian chu khoi hmuna pon men kim the thein ya chudi kha de ti wel kha eng attribute kan pek ma kan chang we thin ta allocation ne ro kha chu play to po kha I enge khamia metaphysics a khanin har sakna I anita ni to chu Christianity hong chunga po khanin allocation chung sa khan boin omin ka ria chan chu hengang an ontological status a immaterial kan ti si immaterial chu khoi angi oming tin nge the ti lai kha boina the tin kharang chung chang apon tren kha chorin I heng the dark energy ang dewa te kha ngai ta amaro chu kha chu eng poni se ka hreto big lo le kharang je hi justify thei ani rengem nitini kan justify ang te lai hi boy khak te em ta ni ka mulo mo driver in motora ka phurolom chumi chon lowa experience lom ramvat tho lovat thom jana lovat thom te ram hoi experience tur ting tang in sang te tin tun lai chonin go san ting mo te alo lar ta lockdown ni lai bor vel te be kha choni chung su kan ni kan thil exp kan thil ton le enge atong tu te ho kanin an tong non le the to thin si lawa tin sai sa chonin testable in tur ni observation kan ne the tur ni evidence ni tur ni ti kha thudik takani don chonin angai ta chu kan thu soi le kha thil an suya kha ai correspond angai ta ma ro chu correspond tir the tur khan nei to thin box si lawa chu hai ta ka chu justification de kha har to meta ne kan ka belief kha chu a boy khan na lai ni chu tai chunin justify the ka ngai lo ke ma chodin rin lo cha ring lam ka tong ge ya lom ti kha n tran mo de chok to me ya atong ve lo tang kha chodin lo wati po kha tong tu tang kha chodin ka tong lom pakling ti meu kha chodin ti ngai na vak lo ta achan chu thu de khong chunga kan da chin a observation nge evidence ngai te hengang theories of knowledge te kha mi song son kan lo revek si lo khang kha tin kan lo ngai poi mo vek book si lo kha wang khanin soi sui tur hi wang thin tan ni chawang chonin mitam ta khi chonin khang an thil soi ang de kha kan ngai thaliam mai thin ta ama ro chu thu di kan dile ni lo kha chu han chai tak tak dong kha chonin boi thak na lai o ma tin an thil mu le ton se ta kha personal experience ang te ni wang khanin justify the ke ma chonin ka ruat lo deu ti chuan theories of knowledge a hian kal tai langim theories of the Cartesian skepticism so itong khanin philosophy le science modern science ron pian chho tak tak he ta na poi mo ber chu skepticism Cartesian skepticism mi thu soi he ding nge ni ti china kan de ma lo chuan pomot to tur hei adi ko he rules number 1 ne rules pali nei ta soi vek lo mai tai langin te ka da chuan in kim mi kan sense experience and then kan sensian min deceive the min bum the ni ti kha a chiang me ta ne hei classical Indian apun han soila thili langin shui hi rule mo ti te kan mu thin mo tin tuya mol kan da chonin alang koi thin ta ne mol kha chungil rang ma tu kan da chi khada koi thin da chu kan thil mu kha kan perception nge po khan min bum thei ta ne diklo thei ta ne chu ti lai kara choni ram huai kan mu ram huai ton set kan nei te kha ta chonin kan chiang kan te thin ta ne ru kan mo kan phu ka khang te ka nu rula ni lo te kan hrele thin ta ma chu ram hoi chang a ve tum ka choni hlau na kan khatin enge tun ma tanga custom ang dewa kan nei ang ani wang khani kan mu to china kha chon khami kan sense na min deceive theina chung chang kha kan ngai to ngai to lo ta kan mu kha chu kan mu wa kha kan ngai top te thin ta kha bol thak thin em tan ne chu Cartesian skepticism hi man tang kai a thin na khang ram hoi kan mu le thrang kan lo ton te khang te kha atak ngai ani ti chen tur tan chonin enge chien na thatok tak kan nei kha atu de kha ngai to te li lang thang e so pahina correspondence theory of truth kan
hi chu kan thu soi chu dik nge ni ti kan chen don chuang reality a fin fian om tur ani kha kan thu soi le reality kha ain correspond lo chuan thu dik lo kan soi ain correspond chuan thu dik kan soi ti na ni room le lama le khabu panga om kan tia kan vena lo om chuan om ti na ni mai mo tharang so lai son ka mu ta kan vokala lo om to si lo wa chu a boy there personal experience kha I thu chung changa hianin I alo kan da poi mo ber si lo heng self evidence ta chu om thoma se tak taka chuanin da poi mo a kan nei turanga chuanin hengang correspondence ni lo thelo ni heng I court ai kin na te pon mo ti chuan pathumna coherence theory of truth hei chu kan thu soi zong zong kha kan proposition ni sang evidence kan ni sang kha kan han da kho manga ain khuang ro tur ti khai ta ni thasang ram hoi chung changa te pon chu min chu sang an ta kan pakhatin kal ta lo tong ta se midangan kalanga mi pasari pret kal ta se an ton vek chuanin tlem chuanin I ngai the om tang a sang ani ti kha ma se pakhata kala a lo sanga pakhat lo kal le lo sang lo le midangan kala lo sang lo le phat lo akal pa ngai kan vokal le lo sang le sia tiang te ni kha chon a coherent thei to lo in khuang rol thei to lo ta ni chung wang chu mi ni wang chon khang kan statement soi tur kha adik ani chonin khang kan statement soi sang ho kha kan han enanga ai coherent cho in khuang rol chuan adik ti na khan pom the ani ta ni amai ro chu soi tong khanin correspondence theory of truth le coherence tang chon ram hoi kha rang an soi hi problem al om ti kha I phatrol in omin ka shalo ti chuan personal experience a kan soi ta sa hi an en le tai langin personal experience arin tlak rengem thasang ram huai an mu hi ta hi chuanin soitong khan thudik ni tur chuanin test table ni tur ania pakhata kala a sang ni chu midang pon kala midang po kala an lo sang zel tur ania mo nge ndianga I shan pe hun big te an neya shan pe lo hun big te neya tin klema hlau de big te neya klema hlau lo big de ania thasang ram hoi ring lo bula choi lar du lo thasang ram hoi ring bula chon an lo in lar du ti dekha I ngai to ngai de wani dekha I ngai to til bukila thome thil mak trong try dam theina hi chu han soi loi ka tum de watira khana mai ro chu hei fidel ka sung sang te mai ro chu ta hi chonin mani mi mal ngai dan chung chang te rol in rol vek remin ka hilotin I psychology lampang hi mani tuina ni bang kan chiara mai ro chu I thil thui tak kan vachia thleng lem lawa I psychology of religion chung chang angat phei chonin kan en tam zo ki chu philosophy of religion ni bangin he bilampang hi chu eng he placebo effect kan te rengota mi chung chang hi chu I comment lamba soi soi du nom chuanin I psychology lam tang khanin I midang soya kan ta zo he tiang mi chung chang hi chu ti chuanin personal experience hi supernatural omzia soinarin tlak ani lo zia extraordinary claims require extraordinary evidence I tenge Christopher Hitchens na what can be asserted without evidence can be dismissed without evidence at yang che khai ta mo fin fi na tel lawa thil phok phro pui kan soi hi chu fin fi tel lo bokin kan nol the ni ti kha ni mai chan chu ramoi ka muk thasang ka mu te kan ti thin ta chu nga chuanin a boy thak ka ne an claim chu lian box ya ma evidence an box lawa an tang hoi thin box ya ta thak choni ka sagan na chuanin ani boy skeptical inquiry lampang ta I inquiry ta I kami ka chu evidence om lawa kan nol ve mai tur te kha angai dan he dik ve ka share ke ma po yan ama ro chu hemi chung cha ke ma personal I thil ka mu da ka thira hi katilang lutuk lo ni ti kha mi share sakula thawme ti chuan subjective experience ani awangin objective criteria nei thelo factual truth ani thelo tina an ma ni ton mi mal thilina an ton ani wangin objective criteria thelo objective criteria nei dor join kha in sanga khanin I sang rang tur ani ram hoi mu na khanin I mu rang kha ngai bok ta ni ama ru chu lan hun big te lan lo hun big te tin ram hoi mu thei deuh big ten ta tin ram hoi mu thei vel mi lo te anom le ta hela hi chu soi zau ngai vak lawin kan hriang objective criteria ni tur kha chuanin kan da chuangai ma he da chu tur kan nei lo mi mal experience ni wang chu personal experience a khanin problem om ti kha I justify boy thak lai kha lakal zel ni chu tin I psychological problem ai the he po hi soi zau lo mai tai lange sigmund fu the psychology
psychology of religion tu ho kuta dale to mai tiang hemi chung sang he zo soi chu ka chak veo na amara chu technical term no te kha lo om ve si a kanin soi boy yong ti te kha ka la ve de watin enge philosophy a cho din journal de kan chia na sata amaro chu psychology a cho din journal lampang kan bi lu dok bok si lawa khang introductory ang ho kha kan bi chun le helaya lecture ngai kha khani mai wang khani ka kon fe lu tuk lo ni psychology lampang he chu emi train ho ti ti na he chu ni ka soi ve luam ngam tho na a ti chu han kal le ta leng confirmation bias hi chu psychology lam tho ni maro chu hi chu claim in han soi lang bi ring hi rational animal ni ma ila cognitive bias kan ni reng tho o nam nei sa ru na thil khir na mo confirmation bias so enge mo di kan tran mun ti dik tum na khanin evidence kan zong chop thina ne hei chu kan hre kang i kan tran mun kha a phe kan phal lo dik lo ni kha kan du lo i kan dik na tur ni pho choin engma ti hre kan nei lo engma soi hre kan nei lo chu tak chu ni mani a video kon da bo khanin logic ki kan du dan ni kan sik soi ka ti thin na chan kan tran mun a dik na tur ni pho choin engma ti hre kan nei lo thil kal phung pa ngai kha i zom kan tum chong lo mo kan du ta kan her ko chin ni confirmation bias ke mania on lam nei sa ra na thil kan thlir na mo cognitive bias ani te kha kan soi nga chu tie chu ni ram hoi chung chang ata boni a om ring tlat tu chon om zia soi tur hrengang ma ro chu an ron soi ti chu personal experience ani yang scientific community chunga engma I mu tur hre chong long da chu tur soi thui tur hre chong long ti kha kan soi le ange maro chu tang thei khop mai ta chuan language speaking animal kan di na zone na kan experience su proposition na kan da ina digle diklo kan en chiang turani AJR te mo kan thu soin om zian nei don reng chu anil te kan ni mo sin the kai turani kan ti to thin ka epistemology ta chuan in hengang Leibniz te tin David Hume te AJR te ho mo chu ani dan turani ta ni ta tak chon ram huai a om kan ti a khanin khoi category a zok ne kan da don tautology kan da don ni chonal de ka choin adik thei don lo existence is not a real predicate kan ti do kha tin synthetic kan da don chon synthetic kan da don ni chonin boi thak le em mi ta ni boi thak da ka ni ram hoi om ma se om kan wa ti kha cholai chon om ti kha I enge va verify thei tur ka om box si lo ta amara chu pelam panga hianin language game te big theory te om te kha se tho ila tho me chu nakina linguistic lampanga ni du le kan la sei don ne hemi semantic theory of truth vela mo atul ni chuan chung ho chu amaro che mi chin na hemi kan thirna tan bi ka chonin AG te ho hi claim in and strong de wem mo ka ti wangania tin chu min hulam panga hemi logical positivism kan ti ART karnap te te bo hi anti khul khol bik lo philosophy ta andak ke siam to ni kan ti to kha an mani hulam panga kal pa te ho in tin Wittgenstein ngai poni tho ta an mani fel to lo na lai mo language lam panga tin kal pa te chodin science lam pang zongin falsification zongin an ron soi tu cheng poni se til nang lam pang kan klak le do thena ta chon science and inki ma chui vek thelo ma se kan ni that ber ni hei dik science thil zong soi fi vek thelo omaro chu thil zong soi fi tir tur tan chonin kan instrument ni that ber te langin a solen ka ring lawa ai tha kan nei chong lo knowledge song chang kan se jon science knowledge ni tin chu shet na thu dik zon na konga chuan science cross like king to mo I thu chi kara ponin enge mei cher king tu ang khan ni ti phatwal om lo ti kha kan soi tel le bok nga chu me tak chonin ram hoi chung chang khan boi nom le chan chu science na boi la chan chu ram hoi an soi fian na khan immaterial an te bok se immaterial kha nge ni khoi angen om ti kha tu ban soi chui an soi jui the bok se lo an to ontological status a kan boi nom tho ni kan ti to kha ti lam pang kan soi kha an ngai to let tai lang ti chonin skeptical inquirer ho hian an ve tai langin ama saber hi John Nickel heng ho hi skeptical inquirer ho hi ni ka sagan te ho mon china thlak ron lang to kha khang ho te po ka antela tin Richard Dawkins kan ti te mo an mi thawi an om nual ni henga hianin ani ho chan paranormal chungchang an ring lo ta an skeptic ta he ama sabera hian ani lang John Nickel he pa hi paranormal investigator ania I menge hemi chungchang
hi somli chong mina oman tia wa fin fia dibang na somli chong te me mai tuna chong somnga somrok po chong le tong khang ho kha asia ka dibang ho kha in sang an ti te thla sang te alien te a oman ti na hmuna piang bakal chila va investigate tu ni maro chu chungang an claim song song chu alo dik lo vek zel ani ti chuan a panina James Randi skeptic magician ta he pai chu YouTube a chuan kan sei vekin ka ring chun chu hengang thil ti theina supernatural lampang atanga paranormal activities lampang atanga thil ti the nei ho tan atira dollar sang khat atanga sing khat noi khat thinga khana a chhota challenge siam ta ti thei kha chu tin engkim kha case study nei vek tur ani ta ama ro chu ta hianin tu man ka poisa kha andong thelo sakni som panga khanin anti top zui tain kare kha challenge sakha ma na tanga an boy pui to ani ta tu man heng supernatural omzia kha antilang theilo ani heng psychic kan ti te mo ti chuanin emi faith healer jung changa poem Peter Proof of he expose nge trong try dam thei ani ta ti khanin stay sa oma wireless earphone ang kan bota anu puin engkim kha lo soi zung zung ta chu hemi hi chumi venga mi chu ni chumi chu adat na ne ya tiang khanin alo sil ro te khan ani khanin pathina tanga donangin chumi chu ini em chumi chu inat na ni em ti song khanin aron ko cha thin ta khami kha jam sandian enge sound atang khanin ava expose ta engkim kha rin re effect ta ngai khak na mangan ngai kha anu poi khanin alo hril char kha apasal emi Peter Popofianin midang kha lo tidam vele char ani andat na ming te kha a hra cha zel mitani kami khan kalphung ani ta amaro chu nu lampanga chuanin ho salo duk te kha she chun zom telang Peter Popov mo hemi prosperity gospel ang develop ni chu kima muda na chuan ti chuan in Bill Nye science guy ani hi kan hrefe kanga ani hian hemi thrang lampanga chungchanga zona zo khanin evidence tra mo crucial evidence omlo atia tim hemi thi nu pia lampanga po hianin a ring lo tani a rin lo chana chu Houdini khanin mithi thole magician turu dok magic in tuichonin in shred kang kepo ha 2014 khanin Leo Bravo bula kazira trick khat kha zasari in kazir thina to ko me kazir no la pasari pariat ka chu kalein ka sia I zasari zaret ang khanim athiam boka ma kha akazir chan bera chu ama chu boral to ngeta kazir chan bera chu ka skeptic tran tir level zo paranormal research misalak oma hengang ritual sang te crawlia te hote ka tui pui thin lai khanita athim hengang tunge igurik gelara te hote mer setanga in senga tin chumi pe lampanga chonin heng David Blaine te hote mo Cyril kan ti te chon tunge Chris Angel to kha khang ho kha mihring thil ti thek ka ngai lo ta ni chu rom huin pu ngai ta chumi wanga zir chak chu kan ka skeptic em ta chumi zina ta chuanin sang rok sang sari lo ka sem hon de ka ring tin ama khan tik sang kha bin si ta ubok ta maro chu ka par ka thiam lo do chan chu kudrong lo ngai tin misdirection te lo ngai gimmick te lo ni ta ka thiam lo khop me ke ma chon ka han te ve teachers day tunu ka ngai to la phechong ka jak ati khati hulai kha choni na katum bara kha chu hengang hi supernatural ani lawani ti khatin William zote poka mi zo thing kara sup heng magician hui supernatural na an puilo je kha asiak chiar tur omang ama hi thiam lu to kan ta voi khat kha perform lai min mo to boka ti chuanin han soile ta zel tai langin Houdini kha magician turu du kha kapa khan thinu pe lam tanga ron ke le gadam jang ke ma ka ni ang atia anu kha thuru ka shilang che atita amaro chu thuru ka chu tu mana shalo ta ne achana chu aron kir lo bil na yes size guy pa chu in siang alar em
ti chuanin han kal le tai langin nei palina Braincox theoretical physicist he pa hi I BBC Radio 4 a khanin Infinite Monkey kha in entry nang he pai ka ngai san I theoretical physicist a chuanin ka follow chu mi chu ka khu te Tyson te hui chu en lu tuk lo ta Sean Carroll ken sata tin I Lauren Cross ken sa John Braincox si ken sata ani ho hi ken sa zul de ta I kami fit mon ki khanin an soina khanin anita I hemi LHS hian LHC hian I hengan thrang ne paranormal lampang ho hi chu a disprove ai top ta ni particular accelerator ko mi Sharma Australia khuanin khu ni hemi chungchang hi I physics lampang num chuanin I Higgs boson lampang velte I an soi zau theya ngayang I enge mani fir ni lo hi chuanin nei mani le mani chuan hrethiam tho mai langin I kan han soi chole hianim ani lo dan de kan soi chok ang ti kha ka hlau ve deuh thin ta mani pong lo hi chu I ka in la kon fi vak ngam lo hei ti na ve le chuanin I ka hoi ve le tuk tho ti kha ile ta se ti chuan pangana I Sean Carroll theoretical physicist hei the decision final de hi en ve nge ulaka do hi 2014 vel ning ka ria I zonchu da khanin thinkal group a khada ron da khati lai kha chuanin I 2GP in ai ta khang an thu soi ho kha I aron da a video po kan en thailo ta na ta mong lu da khati lai kha chuan in sianga I puitling film kan download na te po to bidi te I view clip te ne ka fe lo deuin kan download khati lai khati lai khuna mi ton ta khati lai khanin ka boy pui ve na sa mi he clip toy te khan ron ta ta chuanin amaro chu anuwa kha chuanin ke tun thleng henin ke en tam mala ni ta immediate result final hian debate hi hengang I consciousness te near death experience te I an khoina sata mase atopa hianin I Sean Carroll te lampang hi non theistic lampang hi an chak in ka sia atop reng ka atunge chak jok di ka boy wa ka ke ma chonin information ka mo the ka do ber thin ni wangin I science refuted go ta kha chonin non theistic ka chon chak cheng ta ta hianin Sean Carroll te thogin chakin ka sia nge chak jok um lo jok ta hianin hi an ni na mun kha intelligence ko nge think twice po chu ka ching le to lo a ta chuanin hemi lo kan soi dun san chu Sean Carroll te hi naturalist ani ta hemi near death experience ung sanga po hianin hei I tharau chungchanga hi isu te an muta a I then khatin sakho rang an near death experience kha ai ang lo ani an mani sakho base kan an mutrin natin I amma soi tho hi na pang pakha chuanin I Christmas putara kha amu be ka mo khang ni wang khan chu chung personal experience chu I boina ti khan ta ti chuanin kan thlir le ta tanga kan entia chuanin hemi I naturalism we chu hemi supernaturalism ne ai in ang lo ta hemi meter hemi kan natural wall hemi material wall chau hian ring ta thinu pi lampang te tharo khovel de kha chu an ring lo ta tin the ni an ngai ho zong zong a po kha I mumal takin an vafin fia zel an vakal chila engkim khanen I enge ani dan turangin I an kalpui thin ta ta chonin ring klak pakhat ma kha an la mulo ani ti kha I ka soi thei tong te se puni se ni le phat ule